nkurikije ibyo numvise ngo abasirikare b'inkotanyi baba baravuze nari ku mugongo wa mama qui était décédé. ngo yari yapfuye. J'ai eu des coups de machette au dos et à la fesse. nakomeretse ku mugongo no ku kibuno kubera imipanga bankubise. Leur famille au Rwanda, sauf moi. abana bane muri abo ngabo twari kumwe babonye bene wabo uretse jewe. 30 ans après, j'exprime le souhait de vouloir retrouver des membres de ma famille. imyaka 30 irashize ndumva nifuza kubona ko nabashobora kubona bene wacu. D'après le FPR qui m'ont retrouvé, j'étais sur le dos de... Hello my people, nkuko muri kubyumva uyu mumere yatangiye atabaza avuga ati munkorere ubuvugizi kabisa, iyi video mu sharing ahantu hose. Yavuye mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, ari umwana mutoya nkuko muri kuyibona, agafoto ke mwakomeje kugenda mukabona. Yari umwana mutoya, murabizi byabereye mu Rwanda, byari ibindi yari amahano, jenoside yakorewe abatutsi. Murabizi abantu benshi yagiye baburana na bene wabo iwabo bamaze kuva mu mwuka bazima. Ni ibintu bikomeye cyane nkuko muri kubyumva. Uyu mwana rero yari umwana muto, yari kubona umuntu mukuru. Yakoze iyi video avuga ati shaka kuza mu Rwanda kuri 29 z'ukwa 10, nje kureba bene wacu baba barasigaye. Ariko kugeza na n'ubu nyine ntago aramenya bene wabo aho bari baherereye, aho yaratuye. Nawe nimba ufite umutima ukomeye kandi ushaka kuba wafasha, fata iyi video isharingire abantu bose, igere kuri cyane kugira ngo uyu mumama, uyu mubyeyi kabisa azagere mu gihugu cy'u Rwanda nkuko yabidusabye. Azagere mu gihugu cy'u Rwanda yabashije kuba yabona bene wabo baba barasigaye, kugira ngo nawe akomeze agire umuryango munini kandi umuryango mugari. Natwe turi umuryango we, turi bene wabo, ariko nyine abo mu maraso ba hafi ye nibo akeneye cyane. Natwe aradukeneye, ariko nyine tugomba kumugezaho n'abandi bantu be ba hafi ye bakinanye umuntu akatayari nyine nkuko muri kuyibona, basangiraga buri kimwe. Byaba byiza cyane ufashe uyu mwanzuro ukaba washaringa iyi video mu magurupe yose, ku ma WhatsApp yose. Uyu mumera arababaye nkuko muri kubibona ku maso. Ni ibintu bitari byiza nyine. Nkubwira yuko nyine byabereye hano mu Rwanda byari ibindi yari amahano yari yagwiriye igihugu cyacu, aho kwabuze abacu tubabuze kubera nyine ubuyobozi bubi bwari buriho. Ariko FPR yaradutabaye, dutabara nyine hari byabanjije kuba, ariko nuko nyine batari bari hafi ngo batugereho vuba. Ni ibintu bikaze cyane, ariko aho baje bakiza abanyarwanda. Ariko nuko nyine byari bimeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, naho utabizi. Uyu mumama rero muze tumukorere ubuvugizi abashe kuba yabona bene wabo, byaba byiza cyane kurushaho. Ndagusaba please we wakoze subscribe, ukabikora nta gahato, ukabikora ubikunze. Ongera ukore kino gikorwa, ugikorere ugikorere uyu mumeri, ugikorere uyu mumama rwose, kugira ngo abashe kwibonera famiye ye. Byaba byiza cyane kurushaho. Kandi nk'abakunzi ba Butu TV2 tugamije gushyigikirana, ntabwo tugamije gusenyana, tugamije no guhuzanya n'abandi mu batabasha kuba bakumvikana kuri bimwe na bimwe. Iyi video rero y'uyu mubyeyi uri kumubona kiri akana gatoya cyane, urabona nta kintu azi kabisa, nta kintu azi. Muraza kumva havuga ati inkotanyi nyine zaje zinkura kuri mama ngo yamaze gushiramo umwuka. Nawe ngo ikimenyetso afite kindi ngo
ngo bamutemye ku mugongo no ku kibuno, niko yakomeje kugenda abyivugira, namwe muraza kubyumva muri iyi video ngiye kubashyiriraho. Ciao ciao, murakoze cyane. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe maze dukomeze tugende twagura umuryango remezo wa Beauty TV2. Murakoze cyane. Kurikirana iyi video nawe wiyumvire muri bimwe n'ibigukora ku mutima, uraza kuba wa sharinga nawe. Bonjour, je me présente, je suis Janine Urambaliziki, j'ai 33 ans. Muraho, nitwa Janine Urambaliziki, mfite imyaka 33. Je fais cette vidéo de présentation pour essayer de retrouver un membre de ma famille. Iyi video nyikoze kugira ngo ndebe ko nshobora kubona umuntu mwene wacu. Je suis arrivée en 1994 avec 32 enfants en France. Nageze no muri France muri 94 n'abandi bana 32. On est arrivé à 5 enfants à Strasbourg. Abana batanu babohereje Strasbourg. 4 enfants ont retrouvé des membres de leur famille au Rwanda, sauf moi. Abana bane muri abo ngabo twari kumwe babonye bene wabo uretse jewe. 30 ans après, j'exprime le souhait de vouloir retrouver des membres de ma famille. Imyaka 30 irashize ndumva nifuza kubona ko nabo ushobora kubona bene wacu. D'après le FPR qui m'ont retrouvé, j'étais sur le dos de ma mère. D'après les militaires nkurikije ibyo numvise ngo abasirikare b'inkotanyi baba baravuze, nari ku mugongo wa mama qui était décédée. Ngo yari yapfuye. J'ai eu des coups de machette au dos et à la fesse. Nakomeretse ku mugongo no ku kibuno kubera imipanga bankubise. Je souhaite retrouver ma terre, donc je vais faire un voyage le 29 octobre au Rwanda. Ndifuza kumenya ubutaka bwanjye aho navukiye. Nzajya mu Rwanda kuri 29 z'uku kwezi kwa 10. Et j'espère grâce à cette vidéo pouvoir retrouver un membre de ma famille. Nizeye ko iyi video izamfasha kubona nka mwene wacu. Merci de diffuser cette vidéo. Muzaba mukoze cyane nimuhererekanya iyi video pour nous faciliter les recherches. Kugira ngo bimfashe kubona gushakashaka. Merci à vous. Murakoze cyane. Ndumva nifuza kubona ko nabo ushobora kubona bene wacu. D'après le FPR qui m'ont retrouvé, j'étais sur le dos de ma mère. D'après les militaires nkurikije ibyo numvise ngo abasirikare b'inkotanyi baba baravuze, nari ku mugongo wa mama qui était décédée. Ngo yari yapfuye. J'ai eu des coups de machette au dos et à la fesse. Nakomeretse ku mugongo no ku kibuno.